Rawere adek mawuok e gwenge Madiani e kaunti ma Kwale ochiwore kendgi e lwet obila bang' weyo timbe njore mitudo kod kweth njore mar Panga Boys. Rawere adek go riwore kod jowetegi 40 ma bende nowere kod njore mag jo Panga Boys higa mokalo ka giwacho ni gikawo okang' ma kamano mano ni kar dak Madiani nitiere kod arita makare. Kamanda mar obila ma Msambweni Robinson Langat okoro rawere mamoko bende ochiwre kendo we njore ka oseyo jonyuol kuom jwang'o ting' margi marito nyithindo kod nyiso gi yo makare mar dak kod oganda. Kuruka kwa sahi salimika na naomba wale wote ndio kwanza ama ndio akosea ndio fanya wadifu wote pia naomba nisamehe kwa mmoja. Na pia mtu labda kama anishuku kwa sahi, yani naongea hapa kwenye vyombo vya habari, yani kuna viongozi hapa hapo naamua kujiuzulu kwa moyo wangu mmoja, sio katika wale toro wale tusikiwe wala naitwaje, yani mapanga leo kwa sahi simu. Ninaamua nibadilike kwa sababu nimeona nafaa niona maisha mbeleni na nijenga maisha yangu kama mtu anayetegemewa katika jamii. Na ningependa kuambia vijana wenzangu, huku tulikokuja ni salama, na ukijisalimisha hausumbuliwi na yoyote na unaachwa huru endelea na maisha yako. Hii namba ukiona wanaendelea kuongezeka wale wanajisalimisha, ni ile pesa tunawawekea maofisa wangu, tunaweza kuwekea pesa ndio wanaanza kuona uhalifu ni mbaya. Na vile wamejisalimisha namna hii ina maana sasa diani yetu itakuwa salama.